Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo. Ken ni pagayam anerisa adi nan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ada nagbalin a boyfriend ko iti agtaunak iti 20. Kat gapo iti kinaganos payla ti panunot mi. Kanayon kami nga agapa. Gapulaeng iti nagsimple a banag. Anang itunda iti panagsinami. Aging ga anadamag kulaengen anang asawan iti sabali. Napalabas ti 5 atawen ket addaman nagparik na kanyak ti ex-boyfriend ko. Bueno papagayam, intay dinggen di pakasaritaan ni Nerissa dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kumusta nga iti umuna alawas ti panagsubstitute mo amang isuro anak ko? Naimbag no saan abangad dagiti estudyante. Adalat tamot nanang. Sana maikat nga adalat dagiti kakasta nga eskwela. Sa bagay mo't kit di ngam sana bale, no amuda ka arespetwan. Wan mo't kit di nanang. Kaasi na, dumngagdamot. Alaka nasaya at mangarod no kasta anak ko. Ano sampay laang ti ag-substitute teacher? Pangalaam iti experience mo. Wan nanang. Ano san pay laang ti ag-substitute Tadyak mo't lang makastrukan. Saan pa'y siguro nga ita? Amangan no iti sumaruno. Makirangking kantumanen Saan ka mapukawan iti namnama, anak ko? Ay, ang yaman Nalpas ko matlangan ti lesson plan ko para intun bigat. Ay na, mga turturog ang paikindin. Sino man dito nag-message? Kitaak man. Ni Jake? Basaak man. Hello. Kumusta ka ni Risa? Ayan mo ita. Anya mo tinaknakan day to'y alalaki. Nakalagip man ta nag-message. Jakon replyan. Eridop ko kit din. Ay, talaga, Jakon, mag-awidan ti panagtuglop ko. Uy, asino day takachat mo? Itay pa'y day ta Idi addata pa'y la ijay faculty. Ni Jake, nakadagdag ulit. Oh? JX mo? Uy, gaga ka Adan asawa jay tao. Nega kamot adagos. Nagkumusta laang mo? Uray iti anya pa'y la kumaaga po nga i-chat na ka. Uno aging ga ita, adda pa'y larik nanakin ka. Tila'y bagbagam mo. Ay na, ado ti mangi bagbaga medyo kaing-ingas mo jay asawa na. Unay daytan ni Risa. Adda ka iti panganan. Ngam dayta silpon mo ti into na raw. Talaga akasta tatang no in love. Urayan niya ti aramidin na. Igam nalat ti cellphone na. San ka di manang? Mangrugi ka manan, Leo. Ay na anak ko, maan-ano mo ngamin no ibatim pa'y lata cellphone mo. Ta ipamay samtimangan. Makapasikur pa'y kidyakit kitain. Mala, mangan tayo kitdain. Hello, Jake. Kumusta tinagmalam mo ni Risa? Mayat-mat. Katsika, kumusta? Nasayat lata. Adi, mayat nga rod. Wen, malagip ko man laeng. Anya tinapasamak ka data idi. Ay, diyan ka mo Apay akal lata di nakidin kayat. No kinayat ka di saan mo kumaan na am mo ni misis mo? O din no kinayat nakidi, di si ka kumati misis ko ita. Ay, ulaw ka. Agtal na ka man si ka, Jake. Saan atila kumpormi ti palpalagip mo kanya, ha? Gampun no ti bagbagak. No apay mat ngamin nakilata di nakidin kayat. No awanin ti sabali nga ibagam, maturugtan. Tani, masapa akpay nga agreeing intun bigat. O sige, bye.
Kat kasano, Madam Nerissa, agsarsarita kayo pa'y kan ex mo a Jay? Istorya, kan kinumusta laang Uho. Ay na, dayta simple a kinumusta. Delikado dayta. Laglagi po, may saka a teacher. Di ka madanagan. Amok ter aramidak. No talagang amom tar aramidem, likli ka mo ti ex-boyfriend mo. Awan nga rod madingar aramidan mi. Uray pa'y, maibilang lata at cheating day tangar aramidin nyo. Ay, basta friends kami laang. Oy, Nerissa, awan pa'y napuutak nga ag-ex nga ag-friends. Kat, makapuot ka itan tada kami dayta. Ay, diyak kamukan ka, Nerissa. Nasaya at tanauray ka rimwar dita si Lidmaw. Apay ka di tatang. Apay, anya di nangag ko nga imbaga ni Leo ken kay diagsapa? Kain inawag mo day Ajay? Iti anya pa'y laga po. Amumat nga dan asawa di tao. Wino, kabit na ka. Saan mo't tatang? Apay nga rod akain inawag mo. Kat, makis-istorya laang Ay, siguradum lang awan relasyon yaw. Di kay madanagan tatang. Saan to ang mapasamak dayta? Apay, anya di ibagbagan ni tatang yo, anak ko. Agpudno ka man. Adda ka di relasyon nyo kini Jake. Ay na, Nerissa aya. No anyaman ti adda ka da kayo adwa. Isardeng nyo kuman. Pangaasiya. Kasi tiimbaga ka ni tatang. Awan relasyon mi ka ni Jake, nanang. Kan maysa, kalpasan ti panagsarita mi, in-block ko ni Jake. Awanan komunikasyon mi. Dasaya at mat nga rod no kasta, anak ko. Wala nang, isa saan kaya madanagan? Kan maysa, awan rumba nga pagdanagan nyo. Tauray anya ti mapaspasamak. Sa anak to nga agsabakan ni Jake. Hello? Hello ni Risa, ni Jake daytoy. Apay nga niya yung black nak matlatan. Jake, kasano nga amom tinumber ko? Damdamagak no apay nga yung black nak. Anya ti basol ko. Awan basol mo. Ngam nasaysaya at nupot dentan ang mamimpinsan ti komunikasyon ta. Apay nga akas tamatan. Sorry, Jake. Ngam dayjay lahangan ti amok akasayatan ang maaramid. Jack maawatan ti puntom ni Risa. Jake, sabali itan. Adan asawam. Nagsakit ni Risa. Kasla inulit mo manin dya inaramid mo iti kanyak. Akal laat latan, alimiklik ka. Jake. Ay ayaten ka pa'y langaging gaita. Pulos adi ka na punas dito'y pusok. Adan pamilyam. Ngam da ito'y tipod no. Sana nagbaliw tiriknak parakan ka. Sorry, Jake. Ngam no day tamot laang ti ibagbagam. Putdentan ti saritaan ta. Bye. Oh, kumusta kayon kini Jake? Anya ako musta nga ibagbagam mat. In-block ko ti Facebook na. Ngam edi na minsan. Imawag. Diyak amo no nangalaan na iti number ko. Anya? Wan, iso nagsukatak manen iti SIM card ko Kat naimbag man, tanapanunot mo aliklikan. Pampananutot nga min dagiti na ibagam. Katwan, arig na cheating matlaang ter aramidan mi. Ay, nawaw! Naimbag man tanapanunot mo day ta ni Risa. Kunak ano ipilit mo latatay kunam idi. Uray tawan met madingar aramidan mi. At dapay lagayang panagayat na kanyak. Nga uri at dan asawa na. Oh, makitam? Pudno jay kunak. Nga dapay la panagayat na kan ka. Iso arumbang laang alikli ka mon. Tapno saan kay ang makaaramid iti pakabasbasulan nyo. Hello, asino da ito'y? Ni Jake daytoy, ni Risa. Si kamanan?
Apay nga dakan ka man ang tinambay ko. Saan ka di ang nagsarita ta, idi? Nga husto ko man. Di na ko nawawagan pa'y. Please, Nerissa. Kaya't ka makasarita. Umayak di talaon yun inton ka ni Kadwangal daw. Umay kalaang, saanan ang masapol nga ibagampay kanyak. Kan apay nga mawag ka. Inton mangag na ka ti asawam. Ang mga noan niya pa'y ti panunutan na. Adan ni ti kwarta. Nakaturugan. Please, Nerissa. Agkita ta kumainton umayak dita. Awan rason nga agkita ta. Laglagi pam, addaan kan iti asawa kan anak. Saanan ang maiparbeng dayta ibagbagam. Yan nga nga ti aramidok. Nagdagulit ni Jake. Talaga asaan ang mamingga amang dagdagulit kanyak. Ay na, addamot lakin ka dayta. Jakmot ngamin kaya ti agbalin ang bastos. Gusto ko man din na minsan anagkinumus na kayo. Saan ko man ang masunutan. Siyempre, sa bali ti dating na kankwana ti panang entertain mo. Wala, ay ayatong lang. Panakipagayam laang ti panakilangan ko kankwana. Nasaysaya at nulikli ka mon. Di ka agar aramid, iti pagbabawyam to, iti udi na. Agyaman ak tayo manugot kamot laeng ang makisinarak kanyak. Gaputa kayat ka ang makasarita iti nalapat. Pangaasim, Jake. Sardangan na kuman. Agpakpakaasi akan ka. Sorry. Ngam talaga asan ang mapukaw ti panagayat ko ken ka. At dalat tapasat mo dito'y pusok. Agyaman naklaangan iti dayta panagayat, Jake. Ngam laglagi pam. Addaan kan iti asawa. Adda pa yung talong anak yo. Iwaksimon day tarik nam kanyak. Kat ipamaysam ti ayat kan panawan mo iti pamilyam. Diyak amo ni Risa. Diyak amo. No kasano ang maiwaksik da ito'y ariknakkan ka. Amok abasol. Diyak malapdan. Gaputa uray anya ti aramidek. Sikalat tatiik ikis to'y pusok. Sorry, Jake. Ngam pulos ajak inarapaap ti agbalin nga opsyon laang. Iso please. Kalpasan da ito panagsarita ta. Gusto ko man. Di na kon riribukan pay. Tumartara igid man tiluan ni Jake, kabayatan ti panagsarsarita mi, ngem awan mabalin ko, Mr. Lonely. Kat kalpasan ti panagsarita mi, saan nakmeten ari ni ribuk pay. Ita, adameten kaayan-ayat ko, kat natulag meten ti kalay sami. Alakastan, katagyamanak iting kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Nerissa. Agyamanak pagayam Nerissa iti daytoy apakasaritaam. Numaminsan, adadag iti banag. Ano na tuldukanen ako nada, kat saanen amabalin at tuluyan pa'y, akas iti relasyon nyo kini Jake. Kat nasayaat, tapinilim ti husto a pangedeng. Pangedeng, adi montopulos pagbabawyan. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Nerissa. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kanitimit direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.